হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আহি গলো আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকক অকণমান মনোৰঞ্জন দিবলৈ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি কোনো ৰোষ্ট নকৰো। আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো উজনি দুজনী গাভৰু। আহকচোন সিহঁতৰ মুখেৰে নামটো শুনি লওঁ। চিংকি আৰু মিংকি, ৱাহ কি সুন্দৰ নাম। কোনজনী চিংকি কোনজনী মিংকি? अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। বাৰু বাদ দিয়া। এতিয়া কোৱা তোমালোকে মোৰ ষ্টুডিঅ'ত কি কৰিম বুলি ভাবিছা? मैं यहाँ बड़े फेवरेट स्टार्स को देखने आई हूँ। ৱাও কি সুন্দৰ, তালিয়া। তোমালোকে টিভি নিশ্চয় চোৱা, বাৰু কোৱাচোন কি কি চিৰিয়েল চোৱা? कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसौटी जिंदगी की, तारक हम सितारा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, पटियाला बेस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुंडन तुमसे ना हो पाएगा, बेहद नजर और इंडियन आइडल बिग बॉस कौन बनेगा करोड़पति। বাপ্পা ঐ কি দিন পড়লে, ইমানবোৰ চিৰিয়েল এদিনত চোৱা? बुद्धू মোক বুদ্ধু কৈছা মোক? বাৰু যোনজনীয়ে বুদ্ধু কৈছা সেইজনীয়ে চৰি কোৱা। ने बोला ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? इससे कहो ये बोले। मैं यहाँ बड़े खास काम से आई हूँ। एक टीवी एक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसे प्रपोज करने आई हूँ। এক মিনিট আচ্ছা, তুমি পছন্দ কৰা নে তুমি পছন্দ কৰা? मुझे पसंद है, इसका पता नहीं। মাতে কোন কোন সেইজন মহান ব্যক্তি? वो बहुत अच्छा एक्टर है, टीवी पे आता है। মাতে টিভিটো এক্টৰ নিয়ে ওলায়, পকা মিস্ত্ৰী জানো ওলাব? वो क्यूट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, विटी है, कुल मिला के मेरा चोना बाबू है। কোন সেইজন ডাইৰেক্ট কৈ দিয়া হয়। हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़के से प्यार करते हैं उसका नाम नहीं लेते। অ হেল্ল' মেডাম, এইবোৰ একো ৰীতি নীতি নাই। এইবোৰ ৰীতি নীতি বিয়াৰ পিছত ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকলে কৰে। हाँ तो मैं उसे अपना पति ही मानती हूँ। আচ্ছা, তুমি গিৰিয়েক বুলি ভাবা নে তুমি ভাবা? मैं तो मानती हूँ, इसका पता অ কনফিউজ। তোমালোকৰ কথা শুনি মই কি ক'ম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। মহান ব্যক্তিজন কোন মই গম পাই যাওঁ। आजकल वो इंडियन आइडल कर रहा है। লাজে লাগিছে পাই। তোমালোকৰ মোক পচন্দ হৈছে, এজনী ছোৱালীকে পতাব পৰা নাই, ইয়াতো দুজনী পতিকে। গুড বেটা গুড। एक मिनट, दोनों ने कब प्रपोज किया? सिर्फ इसने किया। এতিয়া তোমালোক দুজনীয়ে কৈছা মোক ভাল লাগে বুলি, কি ফটুৱা কৰাও? तुम इसे पसंद हो, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। এইবোৰ ফাল্টু কৰি নাথাকিবা দেই। এতিয়া তোমালোক দুজনীয়ে কৈছা কোনোবা এজনীৰ মুখ হেনো ভাল লাগে, কোনজনী ভাল লাগে কোৱা? दो कहाँ है, मैं तो एक ही हूँ। হা, তোমালোক দুজনীয়ে মোৰ মূৰ ঘূৰাই দিছা দেই। ভগৱান, মই কি কৰিম এতিয়া? কান্দিম নে হাঁহিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, हम लड़कियों को समझते ही नहीं हो, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ। হ'ব যোৱা। আৰু যদি অকমান সময় তোমালোক দুজনী থাকা ন, মই এইকণতে বেহুচ হৈ পৰি যাম।